megalayapost.news. Hakawin na kajingja accident nga basyar kay kablaja mata ka janmit ha umsaw nong karay ha kasurok ba National Highway 6 Hariboy arngut girang ba briu kleya basyan madway pat ulam saujur hadin Malaysia selat hakawi katurok kabalawan ban kala nasiliang syasiliang kasurok bat ban sendon ya ketika kali bolero ketika katurok kadon yo nomor ML not san L saulai ndriupra kabadang wan naga thancilong banhyar sya nongpo Henry hadin belapoy ketika jaka kalarangko syasiliang kasurok banrat ban sendon ya ketika bolero kabadon yo nomor ML not iway new sau san hadu bakal prapam bat armut girang ba akila kladesen bat way pat ulam sau yau te urang ba balam sau lapiki nomor mars sibil hospital lempo ban yo ijing suman bat kita ki armut gi belaklat pat keyboard pelit gidang sei bat dang pelong ya gijing tuken laung ru ba kate belero gade kali sarkar naga tanat sport and youth affairs kabarang kiu syashilong bat adin melapoy kita jaka kelasya ban ha kate truk kabalarang ko syashiliang kasurok hadu melapoy syau te put jong kajingja kabasose kiplit gari baru tang marayo jing tip halor kena kejingja kila poi mador sya kena kejaka ban ai kejing ram baru ban pelong ya kejing tukit kebab ni halor kena kejingja bat ban tip tikenaru ya kita kibriu ki belangan ha kete ka pot jong kejingja basose debar ni tu bujung hadin dari selesai Kami Muslim ya. Numpik ko pun nak tang bagi. megalayapost.news.